Is-soċjetà qed tinbidel u jeħtieġ nifhmu kif. Kien dan li nebbaħ inizjattiva ta' Caritas Malta li flimkien mal-parroċċja ta' San Ġiljan għamlet studju biex tifhem aktar ir-realtajiet u l-problemi tal-familji f'din il-komunità. Ir-Research Advocacy Officer u Avukat Marija Adel Farrugia kelmitna dwar uħud mill-għanijiet ta' kwestjonarju li jintbagħat fid-djar. Where are our people? We need to build a bridge between the church and the people. Farrugia nnotat li l-familji f'San Ġiljan m'għadhomx numerużi bħal qabel u l-parti kbira tagħhom huma mingħajr tfal taħt 18-il sena. Kienu nnotati ħafna residenzi persuna waħda jew tnejn fosthom koppji anzjani. Innotat li l-faqar jeżisti fost il-105 familji li wieġbu l-kwestjonarju kien hemm 4 familji b'nuqqasijiet materjali u 13 b'nuqqasijiet materjali kbar. Is-solitudni hija wkoll problema kbira. But we realize that solitude is not just to be alone. People often they are suffering this loneliness because they feel alone facing the problem. Din kienet okkażjoni biex ċertu familji jingħataw l-għajnuna hekk kif fejn meħtieġ intalbet l-għajnuna tal-kappillan jew ta' assistent soċjali. Sfidi oħra li rriżultaw huma dawk tas-saħħa, ta' abbuż ta' sustanzi, diżabiltajiet u diskriminazzjoni minħabba nazzjonalità u diżabilità fost oħrajn. Anka l-infertilità issemmit bħala problema eżistenti. We think that infertility is now a common problem which need more attention and a different approach because actually is mainly a question of money. And even the support, the feedback that we receive, they need more and different kind of support. Dan l-istudju se jsir f'lokalitajiet oħra. Dan għandu jwassal biex la darba tittieħed stampa aktar ċara tar-realtajiet fil-parroċċi tagħna jinstabu soluzzjonijiet. Fuq kollox saħqet Farrugia diġà jidher ċar li neħtieġu bidla fil-kultura. We need to divulgate a non-judgmental mind, okay, and that accept everybody because our society is changing a lot. We need more social justice and we need to work more on social inclusion.